Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Ki Khubor hakimat ginya phai minta shiki Khubor na ke Jylla. Kishna Trekam janga Khasi Students Union bikin thop yaka South Simper Circle, Kabarat Border Area Circle, Baklau ba Border Area Circle, Kilawantur Shanong ba Shillong, Ban Pinlong, yaka jinga ki Shongklain Mongor, Hamadan Malki, Kumshibenta, Ban Pinjur yaka jingdawa, naga Sorkar Jylla, Bakan Kintir Syakadan Civil Subdivision, yaka Mawasandam Community and Rural Development Block. Dagi phongot kinoyalam bagi dekat jangka KSU nagi digi lain lagi snat rekam creation benta hakani ga jinga shong klain mongor hadim bagi penlong ya ga jinga ki haka thai mau sindram hak benai baladap kinoyalam jangka de boy youth federation central body dalam kemat tu president uba people thank you ringkat bagi dekat clear kendo ek medical superintendent jangka civil hospital nongpo hadim bagi yo jing ujo nagi pat ba kalau ke jing le bam sut nyo ya ki nong pang dengan nong trai jang ke hospital kini ke jing le yakin do jang ki nong yalam ke RBYF ya ke medical superintendent ke long ru kalau ke jing ja badang shan ba koi ke long kemi kala kha ye khun long ha ke pan khana jang ke hospital ketena civil defense and home guard jang ke Sorkar Jylla kala pentip bagla pensinga shwai ke jing mare jang physical efficiency test na ke benta ke post sub inspector driver guardsman non combatants jang ke home guards nama ke jing long jingman jang ke sun beneng kam aila satya ban penlong ya kini ke jing mare Menteri ke Sorkar Jylla ubakmi ya ketena civil defense and home guard ubak coming one omban ula pentip baya ke tarik ban penlong ya ke jing mare on sepentip yang kam hadir Hakamit jong ke artrik Risaw arajar posau kisamla nakashnang mausmai ke bahab Pyrthei district kila syak bom syak tit hakakin hun syndicate ke bana Assam ko bu kherdap Hajurabat kisamla jong nakashnang kliat hu bahakate kamit ke syndicate na Assam kla bom na phang dakitiar ke bakiyo barudan uwe na kisamla ubla syak bom tu bilar kiat Kashnong lapen pau ke jing sngo bitar halo ke jing ja nama bakari ke jing le ke syndicate na Assam kam desho ke sen ke beningkong kom tai klami pat ba hakerdap jang ke syndicate ban pen pau ya ke jing persya jongki kam hadir ke kin hun bayalam durang ba shnong ba Petrus Shakwa ya ke bla sendan lang de kilong kemi kilong kpa ba de ke dekhot jong ke FKJGP klabo de ke jing tho syak office jong deputy commissioner Pyrthei district bandawa berbenwengno ya ke kherdap jong ke syndicate Meghalaya Medical Service Recruitment Board kala kentat war ya ke jing kenno de kinong thap kam bat de kin hun seng bhalang kalau ke jing penmi ya ke result na ke bentak post staff nurse bat ANM ka member secretary jang ke board ke Dr. Elmilim Omlong ha ke jing kran bat kilat Pyrthei Khubor kalau ong bala kenno baran ke jing deko ha ke thungkam thungjam bat la kenno ru bagi bang tho examen ru kimi kerteng rekam de satya kumta Kuwi ke trok kit doyong jang star cement kebadan yau number ML Khatway A we line do pra kami naga Jylla Assam ban pinpo yau doyong Meghalaya kelak Hongpong anda poi ha kuwi ke pinthor kebadan nasional yau Molong Nongpo Pyrthei district ki pulik le thu ba ke de trok kelak Hongpong ha kapor architect minstep ha kelai trek Risaw arajar phosau bat shwa bakan kelak Hongpong kela jenrat ningkong higi jingkernar hasurok ba National Highway 6 bat hadin kata kela sela saya kuwe ke trok kebadan yau number ML Khatway A iwe lai pranon ke bayeng harut surok Menteri ke Kakya jong ke Sorkar Jylla ke Dr. Amrin Lingdo kela pentip bagi Jylla Meghalaya kela yo supportly ke additional seat na benta ke MBBS hadim ke Sorkar India kela aji menjur ban sedang no ya ke PA Sangma International Medical College University of Science and Technology Meghalaya kum ke private medical college meningkong Meghalaya Hagi jing kran bat kilat Pyrthei Khubor ke Dr. Amrin ke laong peminta ke samla puli jong ke Jylla Meghalaya kin sayok lat benit puli ya ke MBBS hapok ke dengan skol ba ha ke ba arpo league seat kin dei na ke benta ke full scholarship kan ba arpo league seat ke long na ke benta ke jing siu ke ba long marching dor ke Dr. Mizil Amrin Lingdo ke belong ke menteri jong ke Sorkar Jylla lapen kesan halo ke jing thong jong ke Sorkar ya ke MP Berim jong ke Tura ke agat ha sangma Munggu chairperson jong Meghalaya State Commission for Protection of Child Right halo ke nongrim berkedai ke baladan kedan lupa ke biang bat ke belong ru ke nong mikmat pat ba lebun telikis nang mentabak inye pai syaki Khubor na kari
Unong tu betul ya ke belai thau ke baremdor na ke temple ke beran Praya Graj Uttar Pradesh relit pen phai no ya ka namar bo shu phos ne kin shabet man kemit bakla dondu ki bihinga sem jong u ki la yopang hakapor bulit bu ya ke ni ke belai thau ke bola thep hapok borni lo tho da ke shiti ban pentep bu pen phai no namar ba nang thia man kemit Arno gishipai Clemenceau nakada ko jing bithe bom blatep hapok khandau hajan u line of control Khubor district janga Jammu and Kashmir. Ka jing bithe bom kede hakapor gishipai kidanya pahara ha LOC. Koi kalong kemi kala sha thang im hakibri ke bom itho nakadau ba ka sha kenno nong aik soi kini ka jingja raja hakashnam gatral ka bahab Madak district janga Telangana. Kiplik le thu bagani kalong kemi kala sha shwa bahading kata la thang em yaka ukhon bat kepersa kurim jongkai kala yo phet krat no nakate ke jaka ukhon jongka la pentip shagi pulet bagidan rungut kibre kibele yakani ka kam hendri haduk menta kipulet kle kem dang laingot Arvind Kejriwal la mi no naka yeng sa ju minti rang ba ka Delhi ki yeng ka bolasa na do usnam arajar khatsan hakapor bo shimti ku minti rang ba Kejriwal bat ki bahiye ki let sa no habangalo badan hajan ka office jong AAP shaka yeng baka sorka kalabo na kabentau MP Raja Sabha ki AAP na Punjab wa Ashok Mittal Deputy Speaker jong ka Maharashtra Narhari Zerwal bat arngut ki MLA ki bdeki riulom kila kinthi na kamala kabala jong Mantralaya building kabadan Mumbai hendek lalat em namar baki pulit kila penap lupa ada kejar napo Kini ka jingkin thi jongki kede namar baki persha ya ka jing pendrung ya jai pendro dhangar baki yo ya ka bha kum baki yo ki riulo Uklot ak film bapau ke Bollywood Govinda rayo bin hospital hadim bola sha sumar nakada ka jing mensa bola kum siat bakla da ka pistol ya ki jat lajong Dr. Sham Agarwal jangka Critical Asia Hospital basumar ya Govinda ulaong bo Govinda o Malaysia rewat lakat taru udang hap pandang le chi jung Govinda ban pet biang sasisin menta pak ni phai shiki Khubor na Kylleng kri ke Pyrthei unong ilam ke North Korea Kim Jong Un ula berngem ban her thma de ki nuclear pa ban penjat sendan ni ke South Korea tada kadang yai beteng ban pin ibor ya ke North Kini ke jing berngam ukim kedi hadim bagi noilam jangka South Korea ki berngam ban penkut sendan ya ke bor sinchar ukim ha North Korea. Ki bor pahara jangka Pakistan kala khang lenti ya ki surok ba ki penya so pat kanong ba Islamabad ke sorka kala khangru ya ki internet hadim kala yo jing tip bagi nang kershan jong Imran Khan ki thumun penlong da ke procession ke behe bandawa ban pelat no yu na phatok. Ke sorka kala pha khanglut ya ki school hanong ba Islamabad bat rawal pindi bat la pharu daki sipai ban pahara namar bagi dang kershan jong Imran Khan kim tre ban weng yaki jong yaki bun liki surak ke penya so ek Lebanon bat ki Syria kala julolot nakada ga jing thian namding ki Israel kham sange ki surak ke ba kham shakta e ki dei ki badan hajan ka kat khapot Hamas ne ka kat ba ke bagi hajar ki bat ba ki phet na Lebanon che Syria Kajing juro ki surok kelak tak bha ya ki pat ba ki mu ban phet krat dan Lebanon cha Syria. Hadim klayo ban penyap yunong lam rang ba jong ke Hezbollah u Hasan Nasrallah ke Israel menta kelak thap ban penyap Syah Hashim Safidin u ban sa shimti ku nong lam bathamai jong ke Hezbollah. Ke Israel ka ther bun ligi namding hakiktam ke Hezbollah anong ba Beirut hakijaka ba ka Suba u Safidin ula bandan. Hadut minta ke Israel kampat pin ibo satya ya ke Iran wat hadiah bagla syat her komba arspat ligi namding hindi kelat pathai Khubor klayat ho ba ke Israel kadang plan janai bha ba kinu ki jaka ki bakan ther ha Iran kelat pathai Khubor kelakam ba ke Israel kadang jing thmu ban ther ha ki jaka san ompnyang pada ki nuclear plan jong ke Iran Henry President ke United States Joe Biden lakar pat ya ke Israel bakam de satya ban yarthma ya ki nuclear plan namar ba ka jingyap brew kanam de shu kabakai Tikitu kilo ki Khubor hakimat kimat Khublei